lakpiba chief guest ko din na ba among the lakpiba jadi si matang kan si dia so benar amalan dengan sendiri ba amalan di mana ba saya dah sendiri Makari matang ba matang nasi presiden amalan sendiri untuk dilakukan sendiri Kaya sila seperti itu na, dapat itu pare bena ngaji oba, atau kalau apa yang masih di presiden, amas guest of honor, amas guest chief guest na, masih kela ceremony na, bukti na masih kela. Macam pokok ini. Mengira tu dia itu tentang chief guest president ya so honorable anak sing jadi ada kali ada kali orang Malaysia dia bawa sing jadi Manipur library association na jadi hawala saya pun sama apa kalau pernah lihat na mengambil makta atau dari kota vaksin amasung pangkok sejauh forum ya apa yang sih jadi makta buat kami bagi pada sih buat interest di apa betul apa ini Manipur library association di jenis sekretari pembubil di mana pantar pada sini matinya akhir minat di bu apa nggak sambil nak sinjari Manipur Library Association Malagi Kuntra Mangasuba Foundation Day Nimesi Presidium Member on the dais respected Sri Karam Shyam Singh Honorable MLA Lamphawal Assembly Constituency, respected Sri Mayang Ambun Rameshwar Singh Honorable MLA Kaksing Assembly Constituency, Masong K. Sawa Singh President Manipur Library Association, respectively. Han namakada taram October baloina na achin bathawai kya bu paithok biduna ngasi ningsin biriba honorable MLA ani bu han namakada taram na October baloina na ikai khumna ba ujari mathangda ngasi gi thoram asi bu mapung than na gi damakta ningsin biriba koigi mingoina panjadra basu koigi lai gulaba oja guru singh hamadi Engsin biriba tilina una mapuso aina han namakada ikai khumna ona na taramno cheri amadi mathangda print and electronic media gi insilina usingbu taramno cheri asumna masigi malagi Manipur Library Association gi sahi kutra manga surapagi foundation day gi sangchin dariba Sangsin Zare Iba Hongkang Sigi Samlang Pawalon Kara Panjarabada Manipur Library Association Gi Movement Asi Manipur Gi Kunaida Laiba Mipung Kuting Mapu Library Gi Kanaba Hangnaba Hai Sigi Pandamda Sangsin Zarapa Hongkang
Masina district sing amadi village sing da lagi ba library sing buka na bada mate mo na ba koi Manipur Library Association ki magi dagi awareness program kaya pangthok tuna last adu 2020 ki March ki tang kun ga mari dagi COVID pandemic ki first wave lakbana maram moidana akoi thabak thoram ayamba loina pangthok pangamdana laksamadagi kunthram doi suba amasung kunthram mari suba foundation day ki thoram asi virtual when online da akhoi pangthok saki handaki sahi asidi covid pandemic su nemthak khabanina kunthram manga suba foundation day asi pangthok jaba phangjaba loinana honorable MLA mingona panjarabada rameswar singabu oksabagi thoram amaga loinana chariba thoram asi akoi asuki mati sarani bu honorable MLA ni bu akoi asuki mati asin ba thobai puno mo kai thok tiraga lengbi rekna asi thoram asi Manipur Library Association na pangthok pa library ki thoram me bu hairabadi thawai asuki mati nuaije asuki mati harau je penjai thamoi da lakpi ba matam sana lengbi re matam sana thogai puno mo bu loina saru yabi asiga loina na aina yamna nuai graba Pagda mama ngasi ki Manipur Library Association ki kunthram manga suka foundation de isga iroina na ai yamna angpa pakhum ma phungdok jara ke ngasi de akhoi Manipur Library Association di kui na tanara ba lam akhoi government order thopi re lam phangjare akhoi 0.25 acres se asi akhoi phangjare December ki tang kun ga mari 2021 da order si thokani adu koi achin ma mayam am leidena chatana order si logjaruba ngamja hoktabana maram oiraga ai ha ngarang dang ai phangjare order se du ngasi ki thoram ngasi ga mari yamna leidena sigumba yamna surprise oiba koina tanaraga ngasi ki angap panuai ba ga loinana sar ni na su yamna honai bi khoi tajai adu ki matata Manipur government ni thau pubiriba koi ki luchingba Sri Nongthomam Biren Singhabu masigi अखोगी मणिपुर लाइब्रेरी एसोसिएशन की अखोगी लम्मा फंगदना असी ऑर्डर से थोपदा साडी याम चाव थौदा थौगा पिबिदुना अखोगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट दा होना बिरतुना रेवेन्यू डिपार्टमेंट की विभाग असी म्यूजिशियन बुसु मसी होना बिरत म्यूजिशियन बुसु अहाना सारना ताबी बा फंग मफमदा नदे ताबी ने सु खताबी गने सुनिंजै साडी नाकों फलांग नपनी अखोगी सारेन बिरेंदी अदना मसे असुकी मति नुंगाजे थमोइसे करिगिनो हाबदा Manipur Library Association na sahi kunthraga manga sunna koina tawjarappa palon thorom khudimmakta akoigi char karam sam adi sir akoigi honorable char rameswar akoi asuki mati petrol member oji bidana tanna thawai amna hansu sarji kasinga thegasa long mata hai noi lam do soi lamaki ya lamaki ko haibi rami sa na su aduna ai asuki mati amna nuaije aduga ngasi ki thoram ngasi ge mari lainana akoina sahi kunthra manga suna akoina hona jaraba thoram amada yamna phangjage ningna tanjarappa thoram ama phangdana leirakpa masidi karino haiba matamda Manipur khoigi Manipur Library Association 1987 da establish tawe aduga 1988 ta Manipur Public Library se akoi exchange pass tawreba aduga akoi hojik phawba chatna ngamdana akoi leirakpa se shar koi mingoina panjarabda akoi shar karam chamsina su yam kanna akoi da yamna honabi gi mamang su akoi shar su chama ameshona su adum honabi gi ei loina khangje adu koi loina ma khangje aduna masigi chana leiba Manipur Public Library Act ya asi kang chana hanaba honabda sharani na ngamba mateng amka su lam sigi mateng pangbi tana asigi pangthok tana pandana leiba library gi director ama link tongana lehenbi yanaba akoi act amtang implement tawnaba sarani gi kuning ai koi association gi mai gi tingsinjari sa asira sangli sarna kan maming sangbiduna asi dani handaki jahi sinalum sida act implement tawdan sana library gi tawgoda riba wa ba mayam koi lamjil gi phamabani premium tigani aduga lamse akoi ariba pasha khara donation bi tawu sore toraka koi juling mata ma yamna maman yam draba oiroga su hape
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯟꯅꯖꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯈꯟꯅꯖꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯂꯝꯗꯨꯗ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯏꯆꯦ ꯑꯣꯃꯦꯅꯥꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯂꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕ ꯃꯅꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯦꯁꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯅꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯑꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦ. ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯂꯥꯅ ꯐꯤꯂꯤꯁꯤꯇꯦꯠ ꯇꯧꯖꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯁꯇ ꯐꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯀꯔꯥꯝ ꯁꯥꯝ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ M.L.A. ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ A.C. ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯃꯦꯜꯕꯝ ꯔꯥꯃꯦꯁꯣꯔ ꯁꯤꯡ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ M.L.A. ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯜ ꯑꯃꯒ ꯃꯣꯃꯦꯟꯇꯣ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯚꯂꯟꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡ ꯀꯧꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯏꯆꯦ ꯁꯕꯤꯇꯥ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁꯄꯨ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯎꯔꯃꯤꯂꯥꯁꯨ ꯁꯥꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯝꯇ ꯄꯤꯕꯤꯌꯣ ꯑꯝꯇ ꯁꯥꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯝꯇ ꯏꯆꯦ ꯁꯕꯤꯇꯥꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁꯄꯨ ꯁꯥꯜꯅ ꯐꯤꯂꯤꯁꯤꯇꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯒꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯅꯔ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯄꯟꯖꯕꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯂꯝꯕꯝ ꯔꯥꯃꯦꯁꯣꯔ ꯁꯤꯡ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ M.L.A. ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯏꯆꯦ ꯑꯔꯃꯤꯂꯥꯅ ꯐꯤꯂꯤꯁꯤꯇꯦꯠ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯗ ꯐꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯥꯎꯕꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁ ꯑꯃꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯣꯃꯦꯟꯇꯣ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯦꯞꯄꯤꯔꯣ ꯄꯨꯂꯞ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯅꯕ ꯄꯨꯁꯟꯕꯤꯔꯣꯏꯕꯦꯝꯃ ꯃꯣꯃꯦꯟꯇꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ Thank you. Review, sir. Aduga matanda, sir, Mr. Amaga Ocean review. Biro, the momentum, Aduga. Sir, I'm going to flop up the review, sir. I'm going to flop up, sir, on the review. Hagatari. I'm not going to know. Lorena. Manana say kuntra manak surupagi sangawani lising nasi lisan nasi pagi nasi invite us to come be ba pagi so pagi tabak korom ke ada namtak diri ba mingwana panjarada Sri Dr. T.S. Khomdon Singh retired librarian Manipur Library Manipur University librarian Bongasigi kuntra manak suba foundation day asigi kungphar district ka pilina ba oja bun singjari oja apil singjari ngasi Manipur Library Association ki 35th Foundation Day Pangthokpa sida lengbiroliba Honorable Chief Guest Karam Shyam Singh M.L.A. Langkaban Constituency aduga aigi nungsidaraba inaw Mayalambam Rameswar Singh Kachin Assembly Constituency aduga Manipur Library Association ki President Koibiriba Kangkem Chawba Singh Mang Dinkin Biriba distinguished invitees Singh Jumnagi invitees Nate Malagidu Atoba Togangu Bibung Hatani aduga Aina Masidat Tilipot Ayamba Kogi Bahabu Koina Dinkin Biriba Singase Ayamba Maming Kamba Masak Kamang Tawi Amamu Moina Pan Hibatara Timatamyan Magi Kadu Maramna Samlapna upon Masidat Dinkin Biriba print amasung electronic media ki yauna
ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕꯃꯛꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯕꯨ ꯁꯧꯒꯠꯄꯤꯕ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯒꯠꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLA ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯃꯟꯕ ꯊꯣꯛꯂꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯇꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯪꯐꯥꯎꯅꯍꯟꯕꯗ ꯉꯁꯤ 35 ꯁꯨꯕ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯗꯦ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLA ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯥꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯁꯣꯔꯃꯛꯅꯁꯨ ꯈꯪꯕꯤꯕꯗꯧꯅ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯂꯣꯠ ꯑꯃ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯦ ꯉꯁꯤ 35 ꯁꯨꯕ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯗꯦ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯑꯝꯗꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯈꯟꯖꯔꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLA ꯀꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤ ꯃꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯁꯛꯅꯕ ꯇꯤꯟꯅꯕꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯛꯑꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ तसेंना हाबतारगदि अखोगी याम लाइबक फबामना मणिपुर लाइब्रेरी एसोसिएशन नजे टोकटोपा मणिपुर खक्तगी ओइबा अदुगा नेशनल की ओइनदि मयाम पुनमकना मणिपुर लाइब्रेरी एसोसिएशन न करी तोरपगे हाबसि येंगनरकाना अखोगी खुदुंग इनबा फावबदा अतोप अतोप स्टेटगी यावरबनी मसी हाइबदा हाइबमसु तोलोय राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन नाइदना तसेंना हाइबतारगदि लाइब्रेरी हाइसे मयामना लोइना खंबिरे चौराब मखन ओम थोना खाइदि हाइदना मधु मनुदा एकेडमिक की ओइरो एकेडमिक की ओइबा मागी लेगरिबा फंडदगी यामना चाउर सेनबा ममा लाइब्रेरी की दमता दम खाई स्पेशल लाइब्रेरी ओजु खाई पब्लिक लाइब्रेरी की दमता चौखलंगे हाइबो तारगदि इंडिया की ओइना राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन हाइना कोलकाता दा हेडक्वार्टर ओइबा म लेई मसीगी थौरम मयामजी मथम मथम येंबा कांददा मणिपुर लाइब्रेरी एसोसिएशन ना तौरिबा प्रोग्राम मयाम लाइब्रेरी अवेयरनेस करी क्राजे मयाम जी येंबा कांददि अखोई जी रैंक याम वांगना लेबनी अदुगा हुजिकी हाइरिबा राजाराम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन कलकत्ता असे 1972 दा लिंखखिबदगी अखोइना दो मतम मतम की मतुंगिना अखोइगा दो खुसमनरकांददा मणिपुर की काचिन कोया छिन थुंगना लवाई इफाना खातना लाइब्रेरी की मूवमेंट से सगन बकोनबा कांददा मकोगी मतियंगा स्टेट गवर्नमेंट ना पीबा कंट्रीब्यूशन दुका लोइना रकांददा याम चावबा मूवमेंट अमा पकला कांददा अतोप साइड ओरो अतई संस्था ओरो मखोन याम कलक कोई करी वो यंगी बादुबा मखल की लाइब्रेरी एसोसिएशन अमकनी लाइब्रेरी एसोसिएशन असिना मूवमेंट सुम तौरपदुगी मनुदुदा इसोना चांचिबगुमदना अकोई ऑनरेबल कासी इलेक्शन बिरिबा कराम श्यामना रिव्यू कई करा पाइरप मतम दुगा चा बेताने गिदना अकोइना कन्ना ngangjelbadagi mahakna kanna honabidana ngasidi Manipur Library Association gi chap charo hosigi tangraba matam asida aikoina plot aba khangjaga haibase adusu impan ki mayon makta da haibe ya nangtaba lebisidi impan mayoni haiba jingba adugumba jaga amani masida यामना लेमजेनिंगा ओइबा टॉप टॉप यूनिक ओइबा मणिपुर की यामना कल्चरल की पॉलिसी करिकरा मयाम जगा दु इरो इनना चटप याबा मणिपुर दे हलापो कांदा कनागुंबा विजिटर सिमना मणिपुर की लाइब्रेरी की मूवमेंट मणिपुर की मरल केनो खमनिंग तारगदि लाइब्रेरी हेक्चंग बदो स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी अमसों डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी सिमना तौरिजी की मथक तुदा अकोई की हजे मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी हाजना सदजो जीएम हॉल की मना करम लेरे अदुगा लोनना
Manipur Library Association ki member elite members asin unara ka da makoi na chating ba koning ba kai na mateng pang ba yaga de ga bido ai koi ki masi mayamang ai sanduk te nikudi Manipur Library Association ki members ni ado ki mati active hoye hojik ki IT juki tap Saba miwai ngakna Manipur Library Association da wa tawdana masi progress yang legend ba seju moi mate nani hojik naharon apa ba Manipur Library Association ki yang na apa me active members na kada ya kai soi gi de mi na hanthani yeng ba yaro hai na professional ki mai quality do maintain tawda ba ya de ni yang kana kona ba de ki masi ba wa ai ko gi Manipur Library Association na mi am te tin ngam de ni Hojik tasirna hai betaragati COVID ki laihiba problem atu na maram warakan tuda state government na mabuk ningdati laik laisu hoiraga mirak tindana mayam di sewa taune tungkurok matamda mi mayam di khankala kanda MLA minister ga ohele se helai thabak nati makoina aikoi pukning gi hun kham da ba chokong nati adu sen tungni pibam fataba adagi di amo tangai padamani handle lakpadagi aikoida ka hen attention pibam ngamdaba taragasu aikoina yekhai thungai ba atugumba movement taw oi habase makoina phajana khangangani biziki honorable MLA minister de laina ngasai ki urmila gi level awareness tu ningjang ka di khangni ningjang pomle aikoina mori the library awareness chatpa Library awareness chakpo kanda gari di matang chum toraga aikoina gari animum chakpo matam sida tigno panda siek tonghan leramba sipai jing da aikoina aikoi moi di library hadi khang du gai haidana aikoina pustakaloi vibhagta karmachari oibani aikoi library gi awareness hadi khang du gai na library का अवेयरनेस करने के लिए समझाने के लिए हम जा रहे हैं ओ ज्ञानी लोग जाइए जाइए न चेक सुनो होता होगी मया में सिंखा नद्रबा सिपाही जिंग ना लाइब्रेरी थबक तो हुई है बदुदा ज्ञानी लोग जाइए दे कोई पुनिंग दे जाम चौथों से बम पोई हाय गुबंदा आई कोई की मोरी द तो फंक्शन द जो Normally, aikoina maite ron khara nganga mafam du leiba makoi ngai bedu bhab ta bi kedo ba khara na chum khalam baduna library awareness program bi kara de ki mai ja de chuna lai tamil gi kamu ba lai adegi ti aikoi ki muslim tribe Manipur macha Manipuri hai tare maite macha si budi adum ada marang kai leiba dina yang si active boy aiko nioi bese yam general haiba group sida leraga di ai na tawda ma mai tawda ni da kanto ko musul lei aduga minority group he tar kan di moi lising yam ma na budu taw more sab kan da muslim ka bo moi ki association to ngan da lei ni tamil gi lei ni di kuki gi lei ni Manipur gi lei ni masina karai da kai thui karai da kai soji de na moi de yam alert toy asigumba jaga amada aikoina awareness program amaga pangthu kanda moi mayam changdana participate to ju khunu ai mani asumai tawdana masali oijaba thidraba masa kharga loire ai chakharga loire na khanjadraba adugumba member mayam na punjan laga saba association Manipur Library Association jina aikoina kadai dano approach to matamda makoi ki yam dedicated oiba samaj ki tamta wajabani makoi apart from their library mayam ki sebada public library ki movement da saruk jajaba lapani aina khalla kanda mayam welcome to biba haipetam tabada petrol member haidana aikoi pukara da kari soi ki dage nanaki sen ba asigumba membership amakhak lei ha taba kanda karam syam na ai di petrol member oigani a chongtho pirkna paisa maya ma ai koi kan na to ba khaji khara ki tabo nati paisa du nati thamoi se na ai koi bu matin pongli ki bani maya na ma prime so maya na di khangam da bai ai
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯈꯠꯇꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯕꯛꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯑꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯇꯥꯟꯅꯕꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯌꯥꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯝꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯈꯣꯡꯅꯤꯡꯂꯛꯏ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯁꯤꯐꯥꯏꯒꯁꯤ ꯉꯥꯛꯑꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯣꯡꯗꯣꯟꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤꯕꯨꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅꯗꯤ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ BJPꯒꯤꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯕꯨ ꯂꯤꯡꯈꯠꯇꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯨꯝꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯐꯝꯐꯝꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯨꯗ ꯋꯥꯈꯜꯗꯣ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯅ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯦꯟꯖꯕ ꯆꯣꯡꯖꯕꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯁꯇꯗꯤꯌꯥꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ 6 ꯈꯛꯇ ꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯇꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯄꯜꯂꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯑꯩꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯆꯥꯎꯕꯗ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯔꯦ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣই ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯆꯥꯎꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯐꯪꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯑ ꯀꯧꯅꯤꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯒꯨꯝ ꯇꯧ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯤꯄꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯈꯕꯔ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯁꯟꯒꯅꯤ ꯄꯣꯊꯥꯕꯗꯤ ꯁꯨꯡꯐꯝ ꯐꯪꯗꯕ ꯇꯣꯂꯣꯞꯁꯨ ꯐꯪꯗꯕ ꯐꯪꯕ ꯅꯠꯇꯕꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯪꯗꯒꯤ ꯍꯥꯡꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯑꯊꯦꯡꯕ ꯍꯥꯡꯅ ꯇꯧꯕ ꯂꯩ मधु हेक अखोना तौरिबा पोट अखोगी वाजरी बदु सरकार न मसक खंगी बगी मम्मी दु हाते उयुदगी रामेश्वरना ओजा अदुदि आई ngasi दगी पेट्रोल मेंबर ओइरने न रुपा 5,000 हेद सट सटोर कोइ अदगी दि पेट्रोल मेंबर ओइगी समाय तौदना अखोगी पोना जमनसे कदाय बाउद पुक्चेन टिंग न होदरिबगे हेसे मिपुं खुदिमोन येंबगी मनुंगदा येंबा हैबा मसाय अखोगी उर्मिलाजो हाइग्रबनी अखोगी ऑनरेबल सीएमडी मागी मना नाकों अखोई फलांग केपनेजी मसी अखोई मैतई पारो दै निंथोंगी मनादी फलांग खेली हैबा मुक मैतई पारो दै अदुना निंथोंदा पावजे मा मसा यावजु पावु हेते योरुगदबा अफबा ओइरगदी पावजे ते योरुगदबा अदुगुंबगी थबक अमा असी पावथोक्तबा डेट 2 मणिपुर की ऑल असेंबली असिगी कॉन्फ्रेंस कोड पंखोइबा मसिदगी हेना नुंगाइबा पुनिंग लेते अदुबो अखोगी मालागी ओइना अतोपा एरिया अमरोंदा अखोरोंदा डायरेक्ट बेनिफिट लेगदबा कानागदबा वाफम कर पंजबा तारगदी अमा अखोई जनरल सेक्रेटरी जो पनग्रे अदगी आइनसु हाइबे पंजगरे पब्लिक लाइब्रेरी पब्लिक यदि प्रजा हाइबनी प्रजा हाइबना अंगा मचा दगिना आयेन कसिरमदाय भौगी लेबेदा दैबा मी पुना मकने हेक चंगा पैसा सुं टिंग टिंगदना लाइक पाबा अदगी लाइक वाइबा अदुम याबा मखन की पब्लिक लाइब्रेरी से मसी चौखलंगे हाइबा तारगदी मणिपुर की वानतबा इंडिया दा लेरिबा जगह पुनमक्ता पब्लिक लाइब्रेरी चौखलंगे हाइबा तारगदी मसा मसा की पब्लिक लाइब्रेरीज एक अममम लेगदबनी हैन क्लियर ले कनाना इरमिबा भारत की कॉन्स्टिट्यूशन सेमंबा कांदा अदुम मदुद क्लियरली इरबा डॉक्टर अंबेडकर ने इरमबदा पावर से अहम थोकना एग्जीक्यूटिव पावर लेजिस्लेटिव पावर अदरकिति अमुक मदुद लेमहोब कोलेब पोट पुनम असिना आइकोइना अमुक एक तोंगान अमगी मखाद थमकांदा पब्लिक लाइब्रेरीज हाइबसे तसेंबदी खरा मन एजुकेशन द तपजोगी अदुगा तसेंना माइ जफम थोपदी आइकोइगी कनदा पब्लिक लाइब्रेरी हाइबसे एक न बाउ तोरकांदा एक लेब तारगदी हजे अखोना लम पियु हाइबसे अखोना तानरो सरकार लम पिनी
ꯁꯨꯝꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯈꯜꯂꯣ ꯁꯨꯝꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯅꯦꯜ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯈꯜꯂꯣ ꯁꯨꯝꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯈꯣꯠꯆꯟꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯪꯁꯤꯗ ꯁꯥꯔꯣ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯗꯣ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯦꯛ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯦꯠ 2 ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕ ꯑꯃꯅ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯁ ꯑꯦꯛ 10ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯁ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ 3ꯁꯨꯕ ꯑꯦꯛ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯤꯅ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ 1 ꯑꯥꯒꯁ 1988 ꯃꯁꯥꯏꯁꯨ ꯄꯟꯖꯈ꯭रे 1987ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯦ 1988ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯁ ꯗꯦꯠ 1 ꯑꯥꯒꯁ 1988ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ बिल पास तौरी मैम खबीरमगनी अखोई इहान हाब स्टेट की करीगुब एक इहान हाब मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली की फ्लोर पुखल खनगनी खनब कान मैम एब्सोल्यूट मेजोरिटी फंग तारगदी मधु बिल पास तब कौरे बिल पास तौर बिल अदु आइदर स्टेट गवर्नमेंट की मखादा अखोई तब पोनीना गवर्नर की एसेंट लोब अयाब लोब चंगी नत्रगना अखोई की भारत की प्रेसिडेंट की अयाब चंगी मखोई हेल याबदगी मसाई बिल एन हायरंबदो एट एन हाइग्रनी बी के कृष्ण राव ना अखोई की मणिपुर की गवर्नर ओइबा मतमदुदा माना खितम खुलोइबा वाटपा हाइगद्रा अखोई बिल दो मान एसेंट पीबसे खितम खंफा तब हाइगद्रा अखोई भारत की प्रेसिडेंट थारे भारत की प्रेसिडेंट कार सिदल लेरे हरगा चलम दा थाव योदो को सब मानगले उसी इम्प्लीमेंट तौदी हाइजे तसेन हाइ तरगदी अखोई की हजिक माला की ऑफिस सादौरबिना अखोई खरा कन्ना परसू तौब तारगदी ऑनरेबल एमएल अनीसु मचिन फोंगुक तबे वाने ममुक मपसिम तंगी एक इम्प्लीमेंट तौरमगे खलम दौ माले माइक्रोन की वकन ने खदे अदुन मरा वरकांदा हजिकती अखोई मुकमिन से खर सागत को कलखत मचांग कलखत नबगी सैहो इसे निंगसी असिगुंबा तांजाजदगी हौरकांदा अखोई खोदम सिंगदना चटलकांदा मसिगी एक असिदंगदी इम्प्लीमेंट तवनबो होनसी हाइना पुनिंग द चपुन खनसी वसबसी तौदबरा हायरगदी डॉक्टर नरन मतम कल्चर की मिनिस्टर ओइरमी मतमदुदा माना एक सी इम्प्लीमेंट तौरे हाय लोकोक्रम चटनाबीसिन लूरिसिन जुम चटनाबी हाय कांदा मयाम दा आई आपेतम मिना सिंगनबो वाफम जि पंजगे अखोइना म्यांमार मतमदु बर्मा हायरमीदना अखोइना मदुदा एक्सकर्सन चटप पप मतमजिदा अखोइना ओइरोम द पंथै द थैदोपा अदगिदी मोना येरोम द पंथै द थैदोपा ये त थैदोरपदुगा ओइदा थैदोरपा ममैदी मयाइ सेंटर चपे भाग द लाइ अदो म्यांमार द चटनेरि अखोइसि द चटनते असुमाइ तौदना चटबा हाइबजिगी मखादुदा अखोइना एक हाइबजि इम्प्लीमेंट तौबा अमखंग नतबा तारगदी चटनबा यादबनिना खुदमबो हौजिसि उर्मिलाजी मा अमरम द खजन दिया नुवाइ जाने मणिपुर द लेरिबा लाइब्रेरियन सिंह अदगी आर्काइविस्ट सिंह अदगी क्यूरेटर सिंह म्यूजियम द कर लेरिजे अखोई मणिपुर यूनिवर्सिटी दगी अखोई तंदीगी व छात्र छात्री मयाम अदगी अखोई छात्र छात्री मणिपुर यूनिवर्सिटी तंगे अखोई सब्जेक्ट नतब तारगजु मधुदा लेगिबसिंगिना मोय लोयना मफम पोजिशन जे फजा फजन लेइबा काजिदा पुरन ओनो नुमाइगरबा मतंगिदा अइना हाइजगदि सुगुम्बा यामना नहाओइबा लाइब्रेरियन सिंह आर्काइविस्ट सिंह कई कराजना पुंजलकांदा असेन अखोई मूवमेंट से फजना सगतना अमगी तौबा थोने थिनदबिदा कइनबो
Haiba organization asigi maku kingja moi mathodi aikogi leiriba samada leiriba mipum punamok siru gyan chandokpa knowledge loksing chandokpani loksing chandokpa jidu upai kaya marum le upai kaya marum jidagi manung juda aikogi hanagi ari aiba librarian chinna mangjara mangje kamai torga angang macha pisapi le halu robau ida loksing chingeng gede na khanba kanda tunga ba moi mechanism sinden ga toro nyoi beje khangtau jokal puduna hauji kana gomba le ba macha ta da bajuna ai koi gi ipai pu jingi am pangam mi ga hai ji yawi tasing budi mathang ahal laman jingdugi experience da masina apabari sina fatabani mai sema gadi pochi oi be ai koli matang tawra kudugi mahi buji chaja bade je mo kau ko kamda ko ko mong amada ahan din ko kari patay na masi yaw na tauhid ka daw ni aduna hojiki library movement sida mi pung kuding moksida magi level da library haiba haitaba tidana loksung chinghan ba yana na ro pai ka from sinna ba dugi mahi na hojiti information communication technology ki juksida de ICT information communication technology ki juksidi yodna chawkat ki dana mobile ki jo ate mo na jo chawkat pa sing loi yaure computer kai kra ki wa to ganda da computer hara wari computer sin na dam min na thoi da ji ai ai na mobile ai na mi ku gudi mo sin yaur ka da pocket ma mobile yaur ngani mobile ji da ai koi na knowledge thibagi upai je yam lai na sinagre je kamai sakali no hai da de ning chung ta ga di library movement da phajana yaur ko min di ihan hamada library ibaji karai ji igade kam ponte nung da che da de na da wana da in tor memni aduju kolom nei ponte muk nei ponte matam ni matu na puthoi ni 105 ye digde de ne se puthore da sibo ta bade anga ko pona ai koina AD ki jugni se BC de ju chai kaya ai koina industrial civilization ki kari ki chori ko pot puna ma se masi tauna ai koina ministry function mi ministry to degi lai Lain wongkala matung da lain sing tu tauba kan da matang khra changi adu hoitar gadi hojiki internet juk chi yam thu na pangan na bana hojiki e-books e-journals kan doi le adu ko aroi bada masi movement se ai koi ki library kamu nati ai koi ki manglu maphau ne khali kana gum nati hojiki internet ki juk chi da mobile juk chi da bulai kai do na du na khang bai तसे मुझे मसक याम फजबा हेमा मालिनी वगैरह अमा वगैरह मसक फजबा अमा खप लेरा का ददा मो न तुंगा मा कॉस्मेटिक सिन लगेरा फिर और अनो को थोगेर पफद फजली असुमाई तो दना अखोई हान की काया लोक्सिंग अदो इरमी मेनेस्केट वगैरह डायरेक्ट वगैरह मधु गुंबद दकी नम्मा का दना न स्कैन तो का दना बाइकोनी ई बुक्स का पुथु इसे अदो बता गदी library ki movement sunchi siroi library important sunchi hekalakani hujiki hai ba port kuna masina marum orakan da o masiti ai koi na punchi chupada tana thana ba yad ba port sak ama nina ana khalakan da mayam gi saju ppu hai ba wafam jit khamjara kan da mayam gi matam ngahap dongje gi bang ta waro gi no khamjara kan da bida kan ke Katari pasal pembantu program di makha tathar pada oina nanti kita sabuk ta babana pagi nasi sipkes di pamlam dan sin diliba sarsi lebo yo jeni mani haya debu asan da tabak amal do pa yada dagi sa hana han da tare nasi sipkes di pamlam dan sin diliba mingona pandaro sri karam sam singh honorable MLA nang thawat esibu nasi kontraga mar suba foundation di esi ko buat bilusin gen Anada juga puno mapai kono na kurumjari nasiki Manipur Library Association malagi kuntra manga suba foundation de juga felicitation of patron member honorable MLA Ramesh so aduga ai sabu pibagi suba thoron masida
Lenshin Biriba, Honorable MLA, Kaksing Siki, M. Ramesho, Kai Kunogutsari, Adogayamba, Kangjam Chauba, President Mala, Kai Kunogutsari, Luina, Manipur gi Sangai Raba, Library Bu, Nungsibiba, Matam Chupada Library, Ho Sagat, Chopa Diet, Lobiriba, Yamasing, Rumapang, Adoga, Station, Electronics, Print Media, Game Rumapang, Pumakusua, Ikonuna. Di kai khun na butchari asai me am heavy do yam sume ko honorable cm se wa ma haibada yam tagan ba ada khara hena tagan ba sinamai maram da pataba nga yam to yam boy ba ada ngasi di ai se kuire ma bu thagat ta ba mala gi sumai tawdana lam mama adi 0.25 k adi bibi bese asim di I really appreciate the way thagat chari sim buta boy sim sutabiyo aduga tasembadi lamse aina minister oiringai sayung wa thataru matamduda koi whole process aigi lam revenue minister oiga ina matamduda lam arema party ba law wa mingona pitho ko khotu pa ase som tau gi da mi sama kan da we say contract ni puma sana settle torga leraba adi free de leraba premium tiyan laga lamdeng eno da khara pirame aduga chingni jaga koi khawum da pirame aduna tana lama mata piramde aduga sarkar gi khas len jing je piba targa di yamna reasonable akoina adi madu gi pura finalize targa officially revenue department na settle tor matung da koi sub committee na malai se minister na chairman oiba PWD water resource revenue minister aduda 90% adi loirama lamni malag interest aduna ngasi khak mang khawnar process sugi mati adi no aiba faujari adi malag nung sibi di 0.25 se koina building si saab loina na mafam do yamna phajaba jaga ne aduna haikol lekol semgatna tawtar gadi malagi ho sagat pada chob mating pangani haibagi kajaba du ai thamjari adubo asai sang se sabagi matangda ai amba ta saubuna mase dum daibuk pa bai tai hana ti kya pau phona de ga ma gi bhot chuki na da anda ke 22 gi sai pun red right to suba bidan sabha da aduna ojik se pesa hapu wa ina building sa jen hai ba hore ado ai pam jo ba ponina ai now age honorable MLA di wale ramesho su lai nina koi library bu dung siba library gi ho sagat ni mo lai ni na no ma teng pang ga koi gak da su pang ma kan mi ru no ai na sai hang re adi malagi president da pesa mi pesa donate tau ngam ba donate tau bi ga da ba mi oi kya lai gi na ada sani mu ki lai hai ado lising tara dong pang adi tho eta tho ga ni po koi ni karga tau ra ga ni aduna building ma thu ma tam da sana na bo na ba da ai sama ado ga honorable MLA sobo title lawin naraga Manipur gi masak naiba pota mo oigada banina madugi title lawin si ai open tuma ai thamjagi aduna akoi library si yam pi ngai gi thawai yauna honara kiba adi mayam khangbiri guni sei tara manga so ba khudang gari thamaga library linkala library so title lawna la so building saramba lam leiramba even aware ator aduna minister warako matam sida Manipur Library Act ziki 1988 se mas implement tawna na ba kona ba ai su minister oiring ai ade koi yamra su dum khambirang mani ai minister ki chamber da concern authority kauduna ko ama pressure tawi ado ai yamra su ai gi baro je ta su khara ding kitang lum tak taudana ale chale tauringai da dum ta hoge ai su mantri lo kor ko da gi adum adi tabuk to sama fulfill to ma maude aduna hauji ki koi once taibong nioi badani po ga sibana ri se sumba association ni posdi onna traga ek implement of the wis ni sibana lo po na te once ek se implement the ek se pass the remaining implement on wis the akui pressure ni makha po le
aina kupna thiba kanda financial involvement kharan leiba adu khaki wa ne adu pochi mangje budi laiti Manipur library ya so we home sagat no mohna ba kanda act implement tawdana magi separate directorate laidana khotna tawtar gadi masi Manipur gi praja gi haurei narol singi kwaidagi kana ba posakama kui ga ba pot ne ada Manipur siam loisna apa bu tawje se kaya ya gande akoi gi haurei ba narol singi gyan saukana na ba moi gi knowledge engana na ba moi da laik pa gi habit na na ba yamna mating tho ba narol sing oi hanna na ba hona ba da mating bang no to ni ba posak ama bu sahi kuntra mari nam jan laga tambai si sini lai bu thiri khara chapar ba state sing de yim bio library hai bu post di samudra gi pa kumna lai lirik pabam lai building lai adi lirik ilam sidadi anything compromise tau de akoi sidadi ande ai hai ga sidadi ni ngawr si aduna ai sama adum ojike MLA win la mina karasu free wara mina adum pressure tau ya ba tau ni ramison na su tau ya ba tau biro adu ke ex implement tau na ba adi akoi honorable same khazana adi yamna madugi importance yamna convincing way na mangona masi mangja ba tungja ba mayam si tajana digest tawragadi adum kana gadi soidana thawoi na onthokani aduna noma dum aiga matam lawjarake ameswar ne honorable MLA ne akoi chalaga Manipur da ek ama 1988 da yuji ko de ek se ek ama pass ho je kanara ni na tawrami ne ba adu implement tawdana le je honorable semi matam da tawbiu na haiba da soidana dagani tawche tama thuba matam da ya dum appointment lawjake ai leba ki issue da di mai manata dum satle adu gai personal matter de uji se kya sakte ai leina am ka lai uji se aduna ai adum any state interest miang bi oi ba interest aduga si amna right timing ne si subcommittee amma kolaga library malagi mafung pirai se building sabo si mangonda importance to fill tawla pirai ne sigi kunong jabe ko lomina se ada laiba khiri di oi implement of the sarkar gi asoibani lam phangba mayam gi pressure dagi akoi interest laiba yaw dagi hoji phange Manipur da library gi hawa ma akoi na sagat pungam dri se library thawai yaw da mayam gi ason mani ko si mati masi yabiu asing asing ba haira da mayam na sawai thawai si ni ko ti ro ai sungai ai library gi adum tawra le ramadi phanam de advance ho ra ne adu som the politics ne ne changjal log gi Manipur ge ran dis ki ko khan ngaw gyan ka de agi some confusing ko e kai no akoi de lady situation de aduna apik ko step ho ra su akoi library si khazana ex implement tawra masi gi khudong chaw si ler ko kam da di Manipur apik ko step ho ra su positive library su ai ban haron matin lai ba personality lai ba yamna well educated ai ba haron ama lai re masi akoina akoigi malagi groups da moji anova mirol se singjan banga magari yam kana ni ko moida adi masi da ke ne involve agari brandi uziki horai banaro sing moina kai mathawa ma tawgena khanbada tawbangam da bi laitre moina bo franda thola ba akoina bo moi bo chingjala ba ado itardi akoi office ki building su laidore the government city without pressure the subway go at the pressure yaw the namadu ki importance mayam do khangan dan at the city subway aduna handaki lakadar session that the art and culture the mari lenana aina kai makhara government gi aduga koi legislature mayam gi the attention na draw to gena ina khali ai ruling da lejaraga su maram de koi da matam sangna di MLA bagi minister sukra waranganina lepak interest adu go to the su sigi library exi maranga yang akan ma pressure ma adom bigena khali
house the natana zu I personally suwari sajage aduna atuba matamda Manipur library act implement tauraga Manipur da library su ai ba ting lai ba kyan lai ba haru mayam ma tholak pada malanga subatai ta lawbu ngamba whereas no ai ba from si tamjaraga ai se tenjen jage mayam punung pu kurumjari mayam punung pu thagat chari aduna nasi ngarang di function de pisa siam chau chau hapungam de function nu ngasi ge ni omlu sore ni aduna ta chau polishing ta hapung sa le Rameswar sampai mau itu na tahu ke karur pada sana nasi karur nu apa lu wah itu tuh Ini lebih lengkap ini. lain kok ngai sendiri pi harau lo mani se Ini kan sudah ini jadi sapi ini hari dia tu dia. Secretary, Honorable MLA, Akawalisi, Sri Karam Sambu, Sri Sarsi Asin Banga, Avoidable Yadav, Kadoku Yadav, Malay Bedagi, Satabi Yadav, and Tapir Bedagi, Sapigadore Aduna. Mayam na program si makata sa jagi gani. Secretary, sana Manipur library asen manusia lagi masih amuksu yang dimatiin pahami mana kita hana secretary duk lakpiri ba basis kudi ba tahun nanda lengsin bina ba mukul ba lengsin jaring program makat itu apa udah lagi tahun nanda lengsin bina ba lakpiri ba basis kuno ko masuk mana lagi member punya ko angko lengsin jaring Sigi guest of honor di Tom Langdalin Sundariba, Mingona Panjarbada, Sri Mayang Lambam Ramen Sourcing, Honorable MLA, Kaksing SC, Lalona, Ogi Petrol Member, Obiliba, Bunga Sigi, Kutragamarak Suba, Manipur Library Association di Foundation di SC Matanga, Ogi Tenda Buwa Fungar Taminaba, Nising Jari. Punamapu Kurumjari Masi Yaifanaba Manipur Library Association Malagi Kuntra Nga Suba Sugumba Foundation Day Program Asida Hojik Mayai Tangman the Pambiramba Achin Bama Levilaki Chati Grava Tamo Karam Sam Honorable MLA Langkabalesi, Ikai Kumnavochari, Loinana, Daiza Linkat Malagi President, Waza Sri Angjam Chauba Singbusu, Ikai Kumnavochari, Agimang the Lingshin Bidibi, Pabung Dr. N. Girdhari Singh, Manipur library movement purpada choba thodang ya biba uja loinana Dr. T.S. Homdon Singh ji ex librarian Manipur University yamna library gi movement amadi concept asibu Manipur da akhoi gi
popular oihanbada amadi akoigumba nahasingbu encouragement pibiba ikai khumnabu chari ex president mala koichema Sabita Devi kai khumnabu chari R.K. Rumila Devi ngarang nansu koi Kapsingda Pabung Gidari ki larik ama phong da phamina bani General Secretary Ramba Masai ki welcome speech pigiba Madam Busu kai khumnabu chari aduga ex General Secretary Mala di librarian ki chu Ramba aduga Nelit akam patta hoiba Tamo Rajendru Busu aina ikai khumnabu chari Nelit si ai yamgi Hamoy the Natna Lajava organization or Union Minister of State Chandrasekharji Rajiv Chandrasekharji Yamaluna Pinava BJP da Hana Levinarma Marubni Mai Makha Leva organization Northeast Nelly Center same Badamadi Mapam the Satuna Koi Sahi Kyagi Mamanga Tominaki Luenana Library Movement Knowledge Center promote of the Manipura Yamna Thawai Yauna Honabiriba Oza Singh, Lai Guru Singh, Isaliche Sinino Puna Poine Kai Konochari Aduga Haiba Nasi School Lava special function Nasibu cover Tawuni and Lapiriba Press Ki Mediagi Sino Simbusu and Kai Konochari I Matam Sana Lobzer I Samusu Nasi Silong Chekatori airport agi 4 lakh ko horobni adubai minima thakang lobjege library ki matang da library ki significance importance nan pabungi lirik phom nu mitazu aina mayama ma hajagre knowledge is one of the pillars of building an organization or a society land lever capital ki mathang da knowledge 21st century da one of the most significant pillar of development organization adugi lakraba aina mayam ama thamjakre masigi matang gadi loina mayam na khangbi rabani na yam sugaina haidragasu ngasigi yamna uthatpa yala ya isai junga ta bu pe Ngasigi library promote to matang da khwaisagi nuai ko pau ngasi akoina ngasigi 30 kuntha ma suba foundation dia da lam phambagi order tholpagi wafam si yam nuai gre adu hojik what is the way forward akoina tawgador si library amadi library gi all over Manipur gi library mayam ji knowledge center mayam ji kramaina promote tawsi kramaina maintain tawsi haibagi madugi plan of action tawna center ama madugi central activity center ama hangji habani mafam sida 0.25 acres is a big enough land ai suggestion da masigi sarkar dagi natraga donation tawraga sabasima masigi tongana asina tongana ma thamgraga wafam thamgraga government of India ki makha da leba scheme kharaju akoi Manipur Sarkar ki through the try tauna na bagi initiative ai lojage project conceptualization amadi development je ai hana khara change rakpani na masi gi jima ai khanjage aduga hariba project sida aina hapchaning ba masai tamos hayam change ge du court ne ba ko ai ju airport chatriga na mo ukil gi sanga ga cs hoi torom dori mamanga second tabana MLA obe yaisi aina haudo budagi anaksi high court case kunthra ga tare thare na pautai aduna MLA mayam ji hauji court loina kaga dori aduga MLA da natana MLA thare ga kunthra tare tu da natana moigi board left ki ban respondent mayam ji pula punna MLA mayam ji anaki sahi manga ji court oina assembly phame su khangdri aduna hojik akoina source of revenue hana fund ama sarkar dagi niraga project ama lauraga infrastructure sabdu na teba what I have seen in most of northeastern state
even in almost in India, it's very easy to create an infrastructure. Infrastructure am create tausi, yam live. Angang ama pokpadi yam laram bayaya do angang do mi wena batungi future gi yumbi we hongna na ba same matam do adudi yam lu thawak ne ba na chamana na library ama sarva matung how to run it, how to maintain it, and how to make it a knowledge center so that everybody can take advantage of it. Miyoiba akoi lairiba citizens sing life sida how it can evaluate it. Hairiba mafam sida library sida laiba knowledge mayam sina karamba maungda koida akoi ki personality da natraga thought process da natraga akoi ki action da karamba value addition tora kanda how we can be an asset for the society. Asine manuals. And adugi thought process to kala kanda ayi wakanda laksabasi akoi ki hojikan ge hogalai ba naha sing sina younger generation sina pamanji haragadi we need to little bit modernize the concept with contemporary thoughts, contemporary models kara hapsin mam chang sam have electronic library e-library akoi na library sida phamma matamda we should be able to access with all kind of informations all over the world. Secondly, library amo all India ki level library association, world ki level library association mein sida we should be able to link it. However, e-library sigi through the anybody should be able to access. Sitting here, a student from Manipur University should be able to access to the library of Howard University. See how it through the help of information technology is possible. Mamang dari masung basi akoina hairu matam da angau gi chulu ni haini adu. Now it is happening. It is possible. Asigumba concept khara happening is hairu library si sarko matam da ani subada knowledge gi power si karamba matam da absolute and infinite workani haragadi knowledge ai monda laiba knowledge ai na day to day life natraga society amagi chakot pada mi amagi chakot pada contribute to rakong namakanda knowledge du phasana madu ki application to namakanda knowledge du ki value du thola kana because I might know so many things but if I don't know how to channelize that knowledge and with discipline, if I don't use it in the right place, I will not get the value of that knowledge. Aduna akoina knowledge ma pham sana sina bang changa high level library center sidaina skill development come human resource development haiba center amasu etongning hojiki library sida mayang reference point oiba toba yaba mafam knowledge center mafam ama laina skill development center plus laiba satra sing any mafam sida library sigi member oiba any satra mana high skill development that library will be complete because it is not only about acquiring knowledge, it is absolutely about application of knowledge. Aina khangi ba knowledge du si nadar gadi knowledge du value du manga. At the same time, akoi na khangi ba knowledge upgrade to bom su darka ta. Knowledge is a very dynamic thing. Yama dynamic ko lo koni maram di it's changing every second. Knowledge second khuding change so ni na akoi aina khangi ba tha amagi mamangda subject amagi matangda khangi ba pochi I need to upgrade it adu upgrade tawraga di aina khangi ba potu enangna khangi ba polu de absolute oigera si nadre sanadre hagane so constantly we have to have a R&D center where every kind of knowledge can be upgraded aduna yama sang matam lokrabada aibu ngasi akoi patron member ama ohen biga gi damakta mayamu thagat sari malabu thagat sari akoi gi president oja chawba yamna encouraging oi the kind of sacrifices the team has made tawriba sacrificing mayamasi koi mi in any some mina hojik sida phamiba laiba library movement bu encourage tawriba kangu singna sacrifice matam sacrifice tawriba madabi wakal sacrifice tawsi ek tawanga manate aduna mairi ema dagi maira hawi haiba wafam lai akoina mafam khudingda
district khudingda masigi library movement si lagna na ba amadi masigi kana masi tunggi yumbi oigador ba satra singna launa na ba akoi haujikan gi westernized oiba concept la kana younger generation gi akoi gi phattaba nga ki nungai pot ni sa mumda satpagi mahuta knowledge acquire toroga karamaina kana kani haibagi concept si akoina masigi narrative ama sagla ganda masigi media gi through da seminar gi through da adagi college school da salaga masigi akoina intellectual interaction toragan sida tungi yumbi yoge da satra sing sida the value of knowledge, the value of library si khana laga da akoi punamangna Manipur da akoi sports ki damakta India da Pitrin mafam kuding da khangner ji sumaina Manipur gi knowledge laiba Manipur gi human resource one of the highest intellectual level ni aduga koi wakhanga thought process ta samna have the Pitrin da tare makhan 7 kind of blood exclusive blood type in the world Maitais is one adugi lepcha gi se amani sumaina akoina maramdi akoina thamamgador si kari mai akoina ngasi light tamiba akoina tawriba kudimak miui ba moina pola ga akoina tawdu si kari no the entire process is for nothing but it is for leaving a legacy akoina heng sigraba matungda akoi legidraba matungda laiba tungi yumbi we hogador ba ngang singsina akoi gi ming panbada oh mahati adu tawrami mahang akoi society asi tawirami younger generation gi dam si tawirami haiba potu dane ba akoi ni hogador अरे मधु की value जो realize तो मिना मगर लोइना ना कोई खबर कोई ना उठों ना बा मासी timeline में तो बड़ा हाँ लोग तो the first step था let's try and meet the honorable chief minister माना लम्दम सिगी head of the family और बनी ना honorable chief minister की blessing में लोग का high बा concept library की building infrastructure असी कोई लिखत में नरगा मासी की movement असी मपुंग भाव अमा कोई हंसी अदुगा मासी की step खुदिंग मत इन्हें every step I will be there to give my contribution. Hai mo waham harga. Ada kamu karanta manipal singtara pera manina IUP de aroy. Singtara do IUP da magya. Amok mo de hena piro de CBS de hena pi hai mo harga. Kita ni hena pi da kala mane do tara kan pira. Mana soy. Mana kun pira made hai na. Amo karam sam nahi mingsi bani na paisa tu mango dagi khara han thana pi na vai na रामेश्वर दी केस तक करोड़ में हम संग रखने इंडिकेशन सु पीवी रमने अगर आई ना माला नुंसी बसी क्या नुंसी के दा पैसा लेते सो तुम मां सब मानर पी रम कोई उधर सब वारों की भी याद है आई मतंग से तो लोचिंजर के अदुगा हो जाएगी जो आई जो एयरपोर्ट तकคนกันต่อเรานี่นะตัวด้านบนว่าไงเชียร์เดือดร้อน Thank you sir. Kamu ngai deh, warung yang teko aja. Ayo kau ini paham? Sari sana tu film ni. At least apa dah mau punya sih. Ya, ini kan sih. Apa ini dia? Unari ikut tinggi, ada sekolah kan ni. Ada lagi, ayah thama memang nasi tu saya kata orang beli, ayah meeting tu jauh terus. Lepas nak ikai khana meeting tu jauh ya, tapi tahu tu tahu ni. Thank you sir Ramesh. Sarasu malapun sibiduna sari hedegi 우리는 또 하나는 다겠죠리. 그래서 계속 오늘 우리는 봐 우리 매만 가면 술신 오늘도 매일나 거기 말하고 시비들아 아무수 매년에 담비람래 거기 다 고등이 말하기 시비디 미팅다 막수 영적이 해주나
aduna masi masu malagi nakedi anana thagachari kugi malagi jigati meeting to umatamda petrol member obiriba sri manamban rameswar su akoi strategy invite to binaba malagi imbo morning singjari arobada nasigi president bhavan andana siba mingone panjarbada Sri Kangleipak Chawba Singh Manipur Library Association who present this to binaba singjari Nasi Manipur Library Association Malagi Kuntra Mga Suba Link Kibagi Palan Forum Numit Rendana Malagi Patron member Uibiba Aduga Dan Samada Email Nakarapa Sri Karam Syam Amadi Mayang Amum Ramesor Kaksing Assembly Constituency Anibu Okjabadi Thormasida Sarutabi Amba the Honorable Chief Guest, Guest of Honor, Honorable MLA Anibu Kaikunuchari, Lena Thoram Sibu Mapung Khan Biliba, Library Boon, Safar Harba Pambiba, Amadi, Sahityagi, Tawayabiba, Mayampuna Mapu, Ikaikunuchari, I am Sangna. Ngangzer Roy, like what Kiba Hagatai, boy animal head to pull up, Saki Base. Manipur Library Association say by Sahikun Samuradi Suri Habu, a quick Mitadi Sansangadum, and Linkat Kiba Numi, Tokiba, Togo, blessing Godo. I give Miki Mangadum, but the Linkana give them the Kochi and the Hoda Kibudo. I Maduki directly at the Agikok Tokiba, Nina Ayadum, Nisingari, Akuna Library Science, Tamingadi, American Library Association, the International Federations of Library Association, like the Yawa. I don't think Manipur is Library Association in Kabayana. Sports Association, I was like I say, Tamna don't continue. But the I library science head load certificate of fighting the I don't think that a library covered articles even covered article you see in Halhanmani when you put them Matamduda 1983 the Tonga covered phoning it. I think covered so what we can happen. Matamduda article today that can Amoina. Manipur Library Safal and Gaitadi, Manipur Library Association of Sangat Padarkar Lay, Movement to Nanava, Izagram. There is Jail the Library, Linkat Padarkar Lay, Kaisi, an article to the Evo of the Jail, the Matam to the SP, Jail the SP, where was it like the Rose Hakaram, Mohangi, Yamutin of Maman. I get article to the Jail, the library importance, Yawudi Jail, the library in Tekibani. I was getting SP, the Karangi. Zamani Mohonda, what do you tell me? Zamani Mohonda. I do in the body, I get told to me that he make a highway. At the mouth of Puragalo, I am Unani and Haramogan Najitre. As I know, Labani, the White of the Library Association, the White of the 1997, the Linkale. Linkale, but the the Honorable War Putin the heading of the Guinea Sarkar can be the library yet as he passed over his. Yet to implement over to the Badudi to Manuani, Akoina Matam, Matuni Nadum to Zerakani Hina Kali, yet to implement Onogi the Mata Akoina in false horses, Sarah calling Sada, Mass Rally, and exactly in false horses at the Mayamatam the Madugi. Media in the conference, I don't know the Madugi report. When Lady Benny, Ada Hosiki Matam the day, Akoina, Torokasi, Kandava, Kanguna Matam to the Akoin Tokomatam to the class 3-4 among the Wagans in the Department of Library and Information Science, Manipur University, the Library Science at the Wangan.
ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯂꯥꯁꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄ ꯑꯣꯏ ꯈꯟꯕ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯇꯝꯃꯕꯅꯤꯅ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯦꯅ ꯂꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯊꯟꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯆꯒꯅꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯈꯨꯠ ꯑꯅꯤ ꯆꯪꯗꯅ ꯆꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯝ ꯐꯪꯉꯛꯄꯁꯤ गी खुदंगी वाणी अदु लम फंगकुसे अखोई मलासी लम लेतदना कोई ऑफिस की मीटिंग तो होमस लेतदना गा मिगी होटल दने चा थको न फमेना मीटिंग दी चा ग्लास हम थाइए दी मीटिंग दी तोबदी नंगबोते अदि चा ग्लास अनि हम हजन थको होटल मपुसे साव तालकपगी थुदोक लेयबा असेबो वरिनी कुंसीसे आइदि खगी लायर नि अमना कुंसी स्ट्रगल तोरबदो अदुनेबा अदुमाय तौबदगी लम अमा लौदब यादे हाबिसि खल्लकांदा अदुबायना तानरकपनि अदा हजिके आइगा सिदै लमगि मतां सिदै अखोई मलागी नुपी मेंबर सिंगी माइ पाकपनि हाइबा तायबसे लम दिसि कमाय तौगेदा अखोई सैदा थौसेगे फमेबा अखोई जेनिम्स की चीफ लाइब्रेरी अनि सोफिया रानी हाइसे मा जनरल सेक्रेटरी ओइबा मतमदा अखोई दरखास्त इरगा माइ सोय तौरकान लमसे तानबा होरै मतमदा अखोई कांगेव राधा कुमार अखोई रेवेन्यू सेक्रेटरी ओय अदेदगी मारे डीसी सु पुन्न ओय मतमदो याम नोयबमना राधा कुमार दे आई आम तिनबनिना आई सागेगी सिनावसु ओयबनिना अदुम आई हाइबमा आंगि हाइतारे मदुदै मा लेदिंगेसा प्रोसेस सि लोइना तौबरिदा अदगी मतुंग अंतारपदा कोई सामने रेवेन्यू मंत्री हो ओइसले अदुदि लोइना लोइसलगा थमबने लमसे पुरा अगोगी सब के कमिटी दा कैबिनेट सब कमिटी दा पुथोकनबगी एजेंडा की लीसी सेमदना बागी सर्कुलेशन कनो का नंदल अखोई मालागी लमसे नंबर 1 दा याव लेरने मीटिंग की सुतो तो यादमने मतम अरे आई सिटिंग काय लेरने अरे दा अखोई हजिक ना अमु मागी जनरल सेक्रेटरी ओरिसे जुनुपी ओइबा हजिक चीफ लाइब्रेरियन ओरिसे आदा जनरल सेक्रेटरी लुकी आक्टो ओइबा मतंगदा लमजु तानबा होखेबा लमजु फंगबा मतंग से हेक्टोए जसे तानबा बुदि अइना दुम तानबा अदु लाइक फबने अदुना नसाइकी सी अदुम अखोई खाव कनबा मा दरकार दिलैबा अदुन एक सिसु अदुम ओनजरकनी अखोइना होनबा याबदे अखोइ होनबने अदुन नसाइकी होनबा याब होनबा इसिदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओइगिबा दगी एजुकेशन मिनिस्टर ओइगिबा सिंसी चिप अखोइना सही सिदैसिदा 35 फाउंडेशन दी तौरबसे मसी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओइगिसिंसे नोमो तौनजगेसे ngasi बाव परमिशन पीदबने ने म्याम खंदियोसे कया थमोइसे कायंगदगेसे आइबिदि हंजन लंजन उनगेसी यादो अदुगिदि एजुकेशन मिनिस्टर ओइबा कांगु सिंसिदा कॉलेज अदगी हायर सेकेंडरी स्कूल सिंसिदा लाइब्रेरियन हापिउ गाइसे मणिपुर की कॉलेज सिंसे हजि कॉलेज अनु बलुक्सन बना करिगा फन्याम यामे सि मनुंग नौ लक्सन लक्व कॉलेज सिंदु नतना अतै हानेगी अरिबा कॉलेज सिंदि लाइब्रेरी अनमत लैतेबा आइसि सही कुन कुमाय ममंग हांगा यावरिमु सिबु कैनो सिगि तमत हायरो सोको एसा दरखास्त थादन खोदन उन्नतन तोरेदु ए हापकनी नोय मणिपुर लाइब्रेरी एसोसिएशन की कनो से अखोय खनरे काना आई बसे पिरि को मोय गवर्नमेंट की कनो दा सोय तो अंडर सेक्रेटरी ना अदु हाबिदि अदगी हायर सेकेंडरी की लेवल सी मियम की कैरियर कनो दी टर्निंग पॉइंट है मसिलिसदा लाइब्रेरी सिं करी रोज खंगना तोने अंगा सिंसना अदु मपान दा लाइक लाइसु तम सखियो तम दा मपान दा दी लाइब्रेरी फजब लई मे आंदु मोय सीजन दुइने अदु सोम दगी लाइब्रेरी करी रोज खंगद्रमिना मणिपुर से साथी सिंसे अखोई लाइब्रेरी से फजन सीजन देबा सिंबगी अदु मी अफब साथदी मपान लाइक तम तमदा ममा मपादगी पैसा डिमांड तौदन लाइब्रेरी दुदा डिपेंड तौर कांदा मागी कनो दो मपुंग फाना तमो मे अदु अखोई
ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯝꯃꯛꯇꯅ ꯃꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 12 ꯕꯥꯔꯣꯐꯥꯎ ꯍꯥꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒꯤ ꯆꯥꯛꯀ ꯈꯥꯛꯄꯣꯠꯇꯦ ꯊꯦꯡꯅ ꯍꯟꯒꯠꯄꯗ ꯆꯥꯛ ꯐꯪꯄꯣꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯌꯨꯛꯁꯤꯗ ꯕꯁ ꯆꯦꯜꯂꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯁꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯦ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯀꯥꯟꯅꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯅꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯥꯒꯤ ꯐꯥꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯃꯣꯏꯅ IAS ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯇꯨꯝꯕ ꯍꯤꯞꯄ ꯆꯥꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ IAS ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯗꯦ ꯃꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯗꯨꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯞꯄꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯣꯏ ꯃꯔꯥꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤꯒꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯁꯨꯝ ꯅꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯔꯥꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯧꯈꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ have you consulted us ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯨꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯐꯪꯁꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕꯗꯣ ꯈꯪꯉꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯝ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯇꯣꯠꯅ ꯇꯤꯟꯅꯗꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯣꯠꯅꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯀꯥꯔꯟ ꯇꯨꯔꯟ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯨꯕꯗꯣ ꯁꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯂꯦꯞꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯒꯤ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯣꯊꯕꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯥꯖꯥ ꯔꯥꯝꯃꯣꯍꯟ ꯔꯣꯏ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯅ ꯄꯩꯁా ꯄꯤꯔꯛꯇꯕꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯕꯨꯛ ꯐꯤꯌꯔ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯈꯤꯕꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯤꯁꯨ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯒꯤ ꯏꯍꯧꯁꯤ ꯆꯠꯊꯗꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯕꯨꯛ ꯐꯤꯌꯔꯒꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯗꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯆꯠꯄꯗ ꯄꯨꯅꯥ ꯅꯥꯃꯩꯗꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄꯗꯗꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯀꯣꯛꯑꯒ ꯀꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯆꯍꯤ ꯁꯨꯛꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯉꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯦ ꯑꯁꯨꯛ ꯐꯖꯕ ꯁꯤꯕꯨ ꯀꯥꯏꯅꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯁ ꯑꯉꯛꯄꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯆꯦꯟꯕ ꯆꯣꯡꯕ ꯈꯔ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ 35 ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯔꯐꯇꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯂꯩꯖꯩ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯛꯁ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯕꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯁ ꯔꯥꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯂꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯊꯣꯛ ꯄꯨꯕꯤꯔꯝꯂꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯦꯂꯤꯠꯀꯤ ꯂꯥꯏꯐꯝ ꯑꯀꯥꯝꯄꯥꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯅꯦꯂꯤꯠꯀꯤ ꯂꯥꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯥꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯕꯨ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯛꯁ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ mayam punamapu kok monjeri ngasi Manipur Library Association gi sahi kuncha ga marak suba lingkat ki bagi numit amasu koi gi patron member ani sibo koi gi felicitate tauba adu program punna masajda asuma function sida guest rigiba ningolan panjarabada honorable MLA Wiriba Sri Karam Syam Singh Langthabal AC Bu Ngangfeli dan Thakachari Magi Sindagaya Hundu Omaga Tungoy Naramaga Mana Kogi Haini Kiba Schedule Tungani Tagada Ba Mini Tayat Wali Sri Jagaja Tungi Tashengamak Mana Kogi
हाइदेगिबे शेड्यूल चप चाना अखोई मैतै पुंग हाइदा अखोई जनबिसिया थादोक नबगसु याम कन्ना हाइगो मांगासि मंगांगा सकिबदमते अखोई लेंजेन बिरिबा मयामसु फंक्शन अमा सुमाइल इन टाइम तो बुगी जनबिसिया मासिगी खुदोंग चाबसि लौजरगा तौबिनबा अमुकसु अपील तौजरी अदरा मानसु हाइ सुमाइना फंक्शन अमा से चाना तौगदमनिको हाइना दुगो मागी अचिनबा लेहिबदगी ngasi se ko yi ngasai ko honorable MLA Rameson hadiramba aina hogdu ba second ta MLA ubi ai ko ta chlu haibadagi sake badagi masu ko ge hanagi honorable MLA o joina case tor ko dagi ma se court kari hadirani adna ma secretary court ta chakibani adna ko manasu function si matam sana yobiramba amasu mana ko ge moral support amasu monetary support pibiramidamukta malagi maikidagi thakachari tasengmadi magi monetary dunate akhone takare di magi ngasagi moral duni malana to khudimakta khoi to uni lone na mara revenue minister kanda khoi process si 80% han loisalam dirambari adu mana telaba sahi umga tha to matam da khara wala madu तो विदम के समय हम माय तर फोंदोई अरु भुसिक के कोई मलागे सब चाबा एलोमेन हम फंगा बनिना उन मगबु हारिबल लम मयाम दुबु फंगम होना बदा इंक्लूडिंग ऑनरेबल सेम यावना कोई मलागे माके देगी तो गुन फंगुचरी लोयना ना ngasi गेस्ट हो ऑनर ओबिकी बा कक्सिंग एसी की एमएलए ओबिरे बा इकाई गुनजरी बा माया मोर रामेश्वर बुसुई कोई हाइबा शेड्यूल पुंग से माने मिनिट मंगा वाली के चुंगी मासु हाइ आइडी नकन लेबनी शेड्यूल चप चांग ला बनी को हाइदना अदु असुगुंबा यामना फिदमिंगा बिसिंग से कोई कोई इरक्ता ले सिगे कोई मतोक तम सि हाइबसि मुसोई थमजरी अदुगा मा मसा सुंग से हाइबिरंबा कसै लम एलोमेंट दि अराइवली मजु कमदों की हाइबदो मदुनी मयाम की सपोर्ट अमसु संगे अदु मयाम सुं फाइनेंशियल सपोर्ट मयाम मा दिबिरंबा से कोई की हुजिपुदी कोई सिलोम से कनी है एयरपोर्ट की टेलीफोन दौरे में सत्ती करबा सिबु से कोई मला की मैके की नौकरी देना थागचरी लोनिना मानसु प्रपोज तो बिरंबा था खुदी के कोई पेट्रोल मेंबर यावना फंक्शन में सिन बो होदे बियो हाइबसि सुय कोई सजेशन से कोई मलागी माइके देगी लक्षण जरी कोई सिनेम जोना जगह करिगन मुगो कोई मलागी डेवलपमेंट मलाना डेवलपमेंट और कोई से समाज डेवलपमेंट युमनी का दोरिमिना अदना से गेस्ट ऑफ ऑनर मसा यावद्रगा सुई कोई सिगुंबा मोरली अमसुं फाइनेंशियली कोई सपोर्टिव इमबा अमसुं सिगुं मखा तारपदे कोई यावने हबो कम्युनिटी बुगदम सुं मलागी माइके दिंग फलिबन थागचरी लोनेना नसिगी फंक्शनल सिगेस ओबेरी बाय कोई मलागी प्रेसिडेंट ओबेरी बा यामबा श्री कांगजम चौबा बिसोय कोई नंफाय लेतना सिगुमा फंक्शनल सिबो अपुं फाहन नबो होनबदा मागी स्किल हाइताय मायाव होनबदा सक्सेस ओबेसे मसिगी सोय कोई मलागी मकेडिंग नंफाय थागचरी तसेबदी प्रोसेस से लम डेवलपमेंट को याम सिगिसु सावबत दायित्व मा मागी लेकाय उरुबनिना मागी प्रोस एंड कॉन्स मैम खंगगा ताना बने याम लाइन थोकी बनी हायना साइ मान हाइबदिसु असुम वाफानि मदुगी दमखसु मलागी मार्केटिंग फलिगन थागतरी लोइनाना अखोय बुतंबिरपा मागलेंसन बिरिबा अहल नसिगी फंक्शन दा जागिरी दारि मन पंजरबदा सोलसु सोना अखोयना कलिंगैदा समाजगिदमक्ता लिखखिबनी मसी यावदबा यादे हायदना असोनबगी असागी वाखल तुंगोयनरमगा तौदबा यादे हायदना असिगी फंक्शनस यावगिदमक्तासु अखोयगी मलागी माइकैदगी तौनुं फंगचरी अजाबो खरमजरी नादे यकना तुंग कोइना लैबियो इबियो हायनसु मलागी माइकैदगी सौजरी लोयना तंबेरे बोजा मिंगन बजन दादा टीएस फंगदोन सिंह जो Manipur Institute of Culture का मतम लोरी हर कसु मागी तो उनको कंट्रीब्यूशन ना समाज इस दा कंट्रीब्यूशन कर बता और मुँह है कि ना तो उनका
सिगुम्बा मागे एक्टिविटी नि अदुना मासे आइना हाइजगदबदी करीब सोसाइटी द काना बखर तो ओगले लाइन खर दिए से मसे ओजा खोंदो जे साखी नि तो हंजन हंजन इमे एमी संगो खरे आदि दिया कराई दिगी यूनिवर्सिटी में थोई लिखली ओजा खोंदो मा चाना ना थोकल अदुना आइना हाइजगदबदी असुम बखर तो बियु सोइदना मादिगी मरु फंगने या सोइदना माही फंगनी अदुना माही गुमक ओजा खोंदोंदा फंगे इसमसि मयाम दे हाइजगे मसे अदुना मांगलेंजन बातुन फंगलेंजन गिरि बमयाम आदगी बातुन फंगागा कोई ngasai कोई मी वाट कटा का कोई खंजर बदगी हाना कोई लाखरिबा मांगजोंना लाखरि नोइसिंग हाना कोई तबुल खंबुचगे तुमगे लाखरि मांगदे के हाना इंपोर्टेंस बिजरी निगो मरमनि ngasai चिकेस लापकांदा कोई काइबु लेरमद्रगे कोई सोप रगाय सेंग हा खंजरी बनि करम सामने हाय कोई नोइ फंक्शन जु मी यावद्रने नोइ मल्लानि लाइब्रेरी ने हते मी गले कबनि कोई मदो इकाय दोंग सिदि मयामना मतम चाना लेंगे खुगिदा मतसु यंखलिन थागचरी लोयना ngasiगी अखोने पांथोकचरीबा मफम सिबु अखोइना सिनगे हाबदा अयाबु को अथॉरिटी बिसु मलागी माइकैदगी थागचरी लोयना ngasiगी सिबु फंक्शन सिबु मणिपुर की मफम कासिम कोया दा योनगनि हते लाखरिबा प्रेनसु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मियोइसे बुसु अखोय मणिपुर एसोसिएशन की माइकैदगी ngapeli da थागचरी लोयना फंक्शन सिबु पांथोकना होनाबदा आंगम बसति पुतोकना पांगल की एमसों लक्ष्मी पुथुइबा पुनमखु हरोइबदा मालागी माइकैदगी थागचरी मखोगी मतें यावद्रदि ngasiगी फंक्शन असि पांथोकबदे वारंगनि हाइबिसि हाइजरगा हरोइबा पुनम अमकन खरंजरी अमसु थागचरी थैंक यू थागचरी वजारा जेबो प्रोग्राम की प्रोग्राम से की सागा मारक सुबा फाउंडेशन दे सी की बाबा प्रोग्राम दी प्रोग्राम की रिजर्वेशन दे दो को वॉइस ऑफ ओय तना कोई अभी सिंगी ओयबा फंजेल फंथांग तानाबा प्रोग्राम अम थंदरी मसी कभी अनोवा सियावरी अनि सियावरी कभी हेरेन सियावरी ना लाखिन बिसिंगना ngasi dia dalam program semua pun belum masuk logo bodan suruh kami wajibna malah kita kita hanya nisum jari itu kan ngasi pangkok terus tu iba voice of the poet cyber program masih dah siang ini bukan mana nisum berapa ayam amukan na siang ini bukan mana nisum program sih ya maka saja nampak tahu kan lagi lebih bagai pun wakna kamu nanti sih dulu na program sih bu maka tetap jalan di nampak sing dari Rung ngasigi voice of the poet hagisida saruk yang itu ba koi kabi singa jadi amukam sing jadi aduga hari ba program ngasigi chairperson lebih gitu ba dah terhambi gitu ba koi ngasigi chairperson itu minggu itu saja Manipur Literary Society की प्रसिद्ध की थोक बिरु नबा मिमोने पंजाब बता श्री समय नाकम प्रधान धर्म बो दास द 4% फाउंडेशन में सिंगरी अलुका निसिंग जबाबना दास ने बिनाबा सिंबिरिबा पॉलिसीबो ऑर्गेनाइज तोबिरिबा सिंगना माइक्रोफोन हम कतन सिने बिनाबा प्रमदी अभी सिंगना अभी सेरिंग तिम मतमदा आगोम सिंग तोदनाबा Ini saya tahu kenapa. Masana, dah tahu ni, kau selalu kan tahu. Jadi kamera ni kan, jadi kamera ni lah.
ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ